Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilonggi khubor bam da kasni. Katama sa soplang hamau kenro kala kring palat iki pat ba jong gajilla. Badi ki nongwan jungo kai perthei haba pet basaki de ki phawa jar ba wan tut ban bam ya u soplang. Ya katay katama sala riti jong usop lang wala gade kasuyan ka baningkong bala penyat ya kaseng samla Catholic Holy Cross Parish Maukenro ha ka jung yasnok ti katnat lariti penne yaki riti dustur ka arts and culture ba ka kam jungok kai perthei na lor kiwe ha kaseng sajan bala pelong ya kata masa sop lang men ha ka arpuwe turik unai wing. Kamat pang bala pelong kadai kajung nanam na benta kajung jengam kilom bar kajung itinat mariang hakuwe kalyang kababiang na benta ban pelong ya kani katamasa. Usop lang mau kenro banasinong maulen bat pingwan la jubna na benta kajung long dawai jung ukam tam kinong sumar kasi kishna ya ki dawai kinbat kinong sumar banong ai dawai tunrai ki pendon kam ya ki benta baper jung usop lang na benta kajung sumar babun rukam. Kini kirukam sumar tunwai kilahir pateng la pateng berkiyai beteng bernong gitelong jeng syania. Ha kaliang ga kot kakya na benta ki babon hapo ka imlang sa lang. Ha gajuk kapor ka jenglong kongsan ha kaliang ka lariti kalangam jeliu ha ki riti dustur jeng gitu ki basyang basa hamau kinro. Naduk ki kam bayadei ha ka jengle niam haduk ki dawai deshin usok plang hamau kinro. Uyadei bahaba ka jenglong jengman jong kamariang. Karkum kajing tu kinong penyat ketamasa ke penbiang ya kalat ke kabu ke bekerpang na ke benta ke imlang salang banyawan lang bat raki ya ketamasa sop lang. Da ke bab diang ru ya ke jingya day jong u bagi jing tau badan jing im lem bat ke saudong saukun jongki. Larviti bat ke jinglong kongsan jong u ha ke liang ke dawai deshin na lor ke ni ketamasa sop lang ke longkum ke rinsan peninam ya ke jing rius pa jong ke lariti ketan. Kum kadak kajing benar bala apli kini ngan kintiu sundon kini ka lama jong seng samla Parish Maukenro Michigan. Kapal dan penher ini nama. So kemen ba hari ni ninyo bermat so plan ba aju ko ni kita ki indigenous food ki ba pergi na ni thang ni joni ba kunjo pa ye ki nong snakti kita bersab kita bagi orang handicraft kita wan pergi yang kesak apa kita kita yo ban kamai ban pedim ban besar lah jom lagi kesan kita orang dekat lagi ban ada dokumen sikadai haju kor ban ai budaya ke government ke jongi ke apa ke jelam jom chief minister apa kali nak kita ban kerpa yang di program apa ra yang city kawan kalian sama di orang kalian dulu. Nanti kita ni dulu chief minister bana ai ni don kam tulong ni festival. Kamdan show berau berlai. Kau ini ai kita tapi nomor susah baik, baca approve baik, ya kali kita menipah. Kita kata kita sukumentam. Bakunju ya ai kita ini bapol Indo, habis dunia Indo. Nak kita beli program, langsung baik. Okay, go ahead. Sontonan nomor bagi don tilang belirak ini. Hanya juga pun yang government of Meghalaya orang itu department di bawah kelain department di London sana ni naslo kalau gejing kerku nak bertajungi. Yo akum kelain naslo bana itu play ba use rani itu nangalang gandes fast. Mau bujudan dekat nak mau report kalai milawan hiar siapa mau pun terbaik. Nak benda begin one man pek ya kata komrep kantam kebalong organik beda nak Nilawan menyehian lang, menyepai kuno dengan promote yang ini rekam ke jongi sini. Bahkan ini kalau ini kedai kejin sedang ke jongi. Hari por ni komen suam ni jual snow bang judon, kongini di Jai Festival, siapa ni rekam ke jongi. Terus sokumen si kedai, lingba kejin terang, bagi sana, bagi rangba, bagi longke, bagi nong song. Bagi sini kerana tolong yang ini festival. Bahkan ini festival kan lungkut. Bagi persyang belum now Islam but continue Islam dari kurang kejani dari festival. Barang juga baru. Undai dan datang syukur bagi itu ini. Ni sebelumnya kau ini festival tu hebat. Dekat bersama dekat dengan government of Meghalaya. Ni sebelumnya festival tu hebat. Kalau sebelum apa
laylong harusnya membangun. Ya kata anak lagi si limbaki News Channel limbaki Kota Bor buper kumno penginan kumno yang ketan ini. Nah dokumen si kadai kumno nikmat hakat hanya jongi widon dijaga jokai di tenang adu kata widon di bagian ada eksplor dan di pembalak adu kata eksplor ini. Jadi juga jokai yang itu ipi dan yang langsung air kita yang kerja kumno nongkrong. Kalau itu kenoron kekesan kaum sawal dijaga kita kenal bertata kesentung bagi beliau apabila kita dijaga kita roh yang kejinong kejingman kejing tenang tendai hadu tentang kami pipat bana kalian jongi tung dinong song nipat tak yang di fokus di kemudian minang sedang tambah tangguh yang bangin sedang linya suki pasuki step by step lintan kamar kecil.